Okay. Imbagal daw yung gagayem kabsat kabagis karuba. Kablaw kulit aming fans ko. Kita pasalamat na awan kayo. Awan agbuya niya. So ta agbuya kayo lata. Pasensya kayo ta recorded tayo. Ayon tayo. Kita maan nga live stream. Amoy mitin ta. Aglolod na lang. Kita nakapsat internet tayo. Ito Barriome. Ito Poroksingo. Okay, so daytan. Tigamit tayo kit ni Tigril. No ni Tigril tigamit nyo. Kita gatahin nyo ko dagos di day maskara. Ito yung maskara. Yan, maskara. Amoy dagit-dagit marigrigat dagit kakadwa tayo kit na nakamaskara ka. Ay kamayat akin kasi ka lang agin interest. Bakit ko nandun tayo pinamayat kita na bitak tagos. Bitak. Dito rin, di ko man naman natin bitak kita ambit nga sarming. May kumartore, di dapat kit pukanin. Pukanin di dapat. May wawawanin, nabugbog, nakita di dyan. Kasi di lang dapat. 1 minute. Second nga toren, diba? May kumarno, dito tore kit. Tore ko matiglog, na smart, tapos magnet nga pukanin. Kinabuntog ti internet da. Yan. Dito, anin. Bitak manin, dito. May kadungo to, dito naman. Dito manin, dito pala, ibebenta lata. Tang tayo di may isang kadwate, napesten. Ang nagkikitain. Kita oops. Hindi kanabanin. Medyo atras tayo. Lalis ni, yung bawan. Sanda, nakita diya. Daram-ramar 20-20. Mayaman tayo yung interest. Kasalang Bombay, 5-6. Ada 2, ada 20. Netan. Sige, dito mata. Kapi kita dito crabs. Kapi. Ya betul. Dito man sunan pala niya. Awan dasa nga pulo man ngakitan. Awan, mabuting day. Amoy yun dito pang. Nagdaputi sa rita nga Ilocano dito pang. Ti original na kit. Alam nga mamati nga. Ti original na dito kit. Tangking. Iso tatangking kasi napangking So tati paglalengan ti Ilocano deta tang. Ano na kita ya dati asawa da. Nakita nila ops. Duran uy. Sabali ti na po. Nagkamalijay. Awanin nagmanin dito ni. Kalkalengan. Di ba? Uy, daglablamin ti nga to. Makandito. Oops. Uy, duran da. Saan naman tayo? Awan, kanina hindi kita palayo. Kita kasi nakatanggil na rin. Oops. Back tayo lang. Atras. Uy. Awanin. Hindi ko nadadagitan. Siya mo dito tang. Isot paglalangan tayo Ilocano. Lalagay tayo ng asawa na ta. Agpatpatanggin na lata niya. Agpatpatanggin. Okay. So, tulungan tayo. Basit titing nga. Siya na pinabitak. Kapsot na lang ito awan na. Uy. Doon tayo pasubli. Saan kawitin pa nga to? Bahala kitan. Kayo detan. Yan. Nakita yung nagbigay. Simple. Simple lang dati. Mobile Legend. Okay. Tipi tayo pasubli taan Medyo alanganin. Biyag tayo. Okay. So, kitain tayo. Papanan tayo. Giting nga. Ano ti kalaban dyan. Nakaling iti kapsot iti kadwak Uy. Sige. Yapan din. Dinardiretso. Durun tayo tama tayo iti kadwak tayo. Dinardiretsunan. Gagayemang. Awanin. Atras. Nakikita yun ay. Kasano katangkin? Tangkin talaga. Sige. Nagkalkalingan ni Lumord. Anak nakita no? Oo. Ay. Pagtipisonan. Abot nganin. Daday. Kanakawit manin. Gagayim. Sige.
Nakita yung design. Nagtangkin. Talaga nagtangkin na ito eh. Okay. Title tayo. Title. Di ka matilo ka na title. Tipit tayo pasubletap no. Antay matay. Nya. Okay. Awan dyan ni Lumord. Kalkalingan. Nakita dyan. Plus 20, plus 90. Mayaman tayo eh. Ganda gitu ya. Assassinin ka na Marksman kaya na. Nagrigligat na rin ito eh. Okay. So, dito eh, medyo agdulin-dulin nagtisikal. Amoy tisikal kaya na eh. Adati mangyari nga kababalagan nito eh. May tita agkabulagaan eh, tisikal. No, di boyfriend mo, dala na tisikal ay kay sa bali di jayan. Ay, dito no. Kapso to, di doon di amin. Tap na masolo da so din jay. Preheat kayo, preheat. Sige lang. Okay, protektaran to dito eh. Okay, back tirahin, Leslie. Okay. Kita ini ay. Wipe out. Ito man yan. Tangke no, nakmapatay pa tayo. Okay, easy money. Okay. Diretso, basa, direkta. Dito nagtaray kayo. Bakan, makasta. Kalayan dito ni Leslie. Dadan. Okay, nagdugdog na dyan nga to. Tite lang. Uy, naingihaya. Uy, bitag na dyan babata yun. Okay lang. Dito, negosyon. Uy, nakitamit dito. Uy. Netan, bugboganin, lagto, titi, kawit. Durun. Ngayon. Alay nga, nakapatay ah. Tito. Uy. Plus 20. Yan mo na yung kasatay lang bombay te. 5-6. Kumikita lagta. Yan. Okay. Shield ka basit. Retreat kayo na. Awan nakitan. Ito isinsinyalak na dinegosyo na eh. Awan nakitan eh. Ano ito mo ba? Dapat na easy kayo lang. Dapat na pudot ulit to eh. Kasi isa tagay ayam tayo. Tapno. Pagkat stress niya. Nadadumagin. Pudot ulit ta. Aduti. Awatan nga kayo. Ayam eh. Di mo no. Anya talaga. Oops. Ito mo rin. Oops. Kaya lang oh. Uy, indurun na. Kinawit dak manin. Limawanan tayo. Riknain nila. Bakit man? Haya. Nag-flicker pa yun. Uy, nagsubli pa yun. Okay. Takter na lang ito eh. Tangkin tayo eh. Okay. Uy, gito naman. Kinawit naman din yun. Taktak na lang. Uy, haya. Bakit tayo dito? Sinirik na, negosyon. Dinagar-dagar na. Kapay mag-ginesan. Surot tayo latan. Idurun tayo ito. Kawitin. Okay, kawit kabite. Okay. Uy. Aldos. Protektaran tayo, Jay. Protektaran tayo. Idurun mo. Kawitin. Very nice. Tamit na ito, no? Takder na lang ito, no? Kasi lang naghang lang, eh. Kunwari, naghang na lang. Takder na klata, gagak klata soda. Oy, settingin tayo, idurun tayo ito. Kawit, kabite manin. Iray, ginetan. Nakita mo dijay. Nakita yung dijay. Gargaraw. Nakita mo di gargaraw. Yetan. Oops. Easy ka lang. Ito yung mental life. Parang kanya eh. May ito yung sikal. Sikal talaga. May ilig sikal na yung lalaki. Oops. Awan na. Kanik na ito panam. Balong. Awan. Dito yung gamin Mobile Legend. Nalakalang nga amin dito eh. Dapat kita na eh. Eksaktong trash talk lang. Yan, detan. Pesto kayo. Titayo mo na yun. Sikal, gagayin. Uy, detan. Napanin. Durun, kahit, kabite. Detan. Uy. Nakataray pa yun. Bopon kill.
Nakataraypay. Nakataraypay ah. Tayo met, level 10. Anin. Nih, sa lang ti nabitak na tore. Kanyami. Anin, bating na ito eh. Oops, uy. Okay. Yes, ma'am. Ano, tak-tak dirak lang soda, tak-tak dirak lang, tak-tatanggin ng lata, padahan, tertiran lang, bali, wala kanik amin, di paana na niya na, i-retail. Tak-tak dirak lang na kita, SS-an lang tayo, awan. Nakita yung TV, nagkatangkin talaga niya ito, Oops, uy. Ano manin? Dedan. SS. Kawit. Doon, kawit Cavite. Ang natamaan. Bak. Matay na ako. Okay. Awanin. Pasit na yun. Okay. Easy lang. Yan. Awan. Hanga makaporma na kita. No. Awan nak. Nakita mo dito ni? Tak-tak darak lang soda niya. Sige. Awan. Mabuting na kanya. Namitak manin. Manen. Request backup pa ni Lomord ni. Request backup. Amoy TMM. Talo lang. Dati. Tiyang multiplayer. Lalaing. Lalaing nga. Talo iti klase nga player. Iti Mobile Legend. Yeah. Oops. SS. Drone. Sabali na kawit. Bak. Matay tayo. Nateste lang harap. Amo iti Mobile Legend. Talo iti klase iti player. Muna di dyan nalaing. Yeah. Man-mano deta. Kasla kanyak. Man-mano lang iti nalaing player. DJ may kaduang ako na dakit DJ aging nalaing. Nera, medyo adulti kasta. Ito Mobile Legend. DJ may katalo. Nakadado. Dito DJ na. Agkalkalaingan sa kunada. Nera, ado ito agkalkalaingan. Okay. Kaya so tadya mo nila DJ elite talaga. Tinawag DJ elite. Tapos DJ may kadwa DJ master. Kamo no baligtad da ken sa gamin GM data ti kalaingan general manager so data ti kalaingan iso pa iti pinakamayaman manager nga ro di ba so dahil nga to bebe am so da jain umabot to data Naldos sa kalkalingan data Naldos kalkalingan kahit data paanam nagtarayan awanin kamatin tayo. Dito na. Nag-blue SS doon. Kawit Cavite. Nakita mo diyan. Nabugbog iso na. Karoba. Awanin. Gigi dito yung Gigi. Amoy yung Gigi. Galunggong. Kita mo na pa Gigi. Titawag dalam. No, siguro no galunggong. Awanin. Nalpasin ti pinanganan no galunggong ti makan yan namarkaan ni negosyo bitagin dito ka ito pukanin dito pukan nandiyan pakailaman netan pukan uy atras diba siya pukan sige pukanin dito doon tayo ito protektaran tayo ni awan agkalkalaingan gamin dito ni Lomord pukan agkalkalingan ni Lomay. Di ka mo suna, no? Agkalkalingan, no? Agin lalaing lang talaga. Agkalkalingan siguro. SS, drone, kawit Cavite. Bak. Yun. Killing is free. Nawan maninilasin. Bak kayo, nawan jitang kayo Abay dati no ka, nawan jitang kayo, ag subli kayo, gawit kayo. Lawalan na kanada. Netan. Okay, oops, uy. Awanan, at dirak lang suna. Netan. 1, 2, 3 go. Uy, nakataray tilo ko.
Ang ating lumod. Di kapas-kapasin. Ginapasnan. Yan na ba? May sabay. Sige. Oops. Bisnetan. Ang nakatulungan yan. Matay kitan. Maalagatan. Ay. Napeste manin. Pisak na idamay. Dito ini. Idamay. Dito agkang galingan talaga lumod. Dito. Okay. Score 35-18. 35-18. Awanin di epic comeback natin. Epic comeback. Okay. So, enter dapat natin. Tatmanan. Malpasin. Siling malpasin. Okay. Uy, nakapatay pa eh. May tamit dyan negosyo. Uy, nabalikan niya na dyan. Hayabusaw. Yun, ito na ako. Enta yun. One attack. Uy. One attack. Yan din. Agkakadwa yun. Agkakadwa. Uy. SS. Doron. Uy, awan na doron. Di yaman ninilumod. Ginapas-gapas naman eh. Dami na makamat. Ala, sige naman. Ay, nalaing. Sige. May slow. Oops. Uy, nag-flicker ba eh? Flicker. Awanin. Oops. Ending. Sige, tirahan nyo netan. Authority, smart, globe, token text. Uy. Awanin. Sige. Kanik amin na kita. Kanik pisulong na. Kanik din ta. Pana na. Kanik amin. Uy. Doron. Oops. Idon dalit. SS. Doron. Kawit. Uy. Nakataray na yan. Okay. Baktalas. Awan. Sakit ah. May katalo nga patay di yayin ah. Nietan ni Lorde. Nagbabawi kayo. Makansunan. Okay. Leslie, katuam nita. 27 segundo. Okay. Good shot. 14. 10 seconds. Hindi naman yan. Okay. Nasidig malpasin. Dito ayam. Nakita yun. Nagsimple lang. Ayaman na tigrail. Simple. Ako nada. Nakita ti item. Gagamitin nyo. Maskara. Dito botas. Kasi mukha't mapitakan. Pagdating na payak-payak na. Kaya bungo-bungo. Tapos ikam ti badwam. Kineta na. Belt ni Judas sa dito. Dito. Pinagtapal-tulad ni Leslie. Rekta. Oops. Uy. Uy, nag-flicker SS. Doron pa suble. Kabit-kabite. Kanik amin. Kanik di kita. End kaya na. Kanik di kita. Nalpas. Okay, nalpas. Kinainte, ano nangyari? Ang baby nga ta? Nangabakin. Okay. So, dijay kakabsat. Karuba. Kasjay agay ayam. Iti Mobile Legend. Ayamin ni Tigreal nga kunada. Okay. So, inton maminsan manin. Inton maminsan manin. Gayem. Karuba. Kakabsat. Kin kabagis.